खुरमजरी ISTV की मणिपुरी पाव मियंग ताबीर सिंह तराम नौकसरी हौजी फावगे मरुब पावदा प्लास्टिक की महू सिंब याब पोलम सिंह सिजननबा गवर्नमेंट ना अखन्नब ऑर्डर अमा थोकलगनी हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेना हाइख्रे अमदी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थौरम ngasi मणिपुर की मफम कयादसु पाक सन्ना पांगथोकनरी हौजी पाव सनोल पिजरी प्लास्टिक की महू सिंब याब पोलम सिंह सिजननबा गवर्नमेंट ना अखन्नब ऑर्डर अमा थोकलगनी हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेना ngasi वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे गा मैलेनेना चेरी ब्लॉसम एवेन्यू लुआंग संगबमदा लॉन्च तोबगी थौरम दा हाइख्रे चीफ मिनिस्टर मखताना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की लोइसिननबा वॉलंटरी थोरकपा क्लब ऑर्गेनाइजेशन सिंगदा गवर्नमेंट ना अंगम मतेंग फ्री दा पांगनब होनरगनी गवर्नमेंट ngasi फाव पाइखलिबा थबक सिंग मियांगी मतेंगनी मियांगी मतेंग यावदना करिगुंबा थबक थौरम अमता माय पाकपा ngamloi प्लास्टिक सिजनबा थिंगनबा अखन्नबा थौसिल ओइना तोंगा तोंगानबा डिस्ट्रिक्ट सिंगदा थबक पाइखलगनी मसिगी मतंगदा गवर्नमेंट ना ऑर्डर अमा थोक्तुना दुकानदार सिंग अमदि प्लास्टिक सिजनरिबा मियोय सिंगदा था अहुंगी मतम सुपीदुना प्लास्टिक नतबा पोलम सिंग सिजननबा खंगलगनी हाइके मांगना मखताना चेरी ब्लॉसम असी कंगला अमदि इम्फाल शहर की अकोइबदा पाकसना थाननबा अथुबा मतमदा थबक पाइखलगनी हाइना फोंदोखी वेस सॉलिड मैनेज तोंगनबगी सागे हैना लाकबा क्लब सिंगदो मणिपुर लेबा क्लब सिंगदो प्रॉपर्ली मोय लेकाइदुदगी फतबा तुरेंदा लंगधा लोय लेकाइदुदगी फतबा सोरोका लंगधा लोय लेकाइदुदगी फतबा लंपाकता बाजारदा ताहलोयना वॉलंटरीली थोकबिरकबा दुम क्लब सिंगदो थोकसु थोकबिरो अदुगा मधुगी दमकता सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की साननबा गवर्नमेंट मोयदा फ्री द फंडिंग तौरगा अंगंबा मिनिमम रेट अमदा सानगे सानसी सासी थबक हौसी हैबसे ngasi कोई स्टेट सिगी ओइना कमिटमेंट मा लोमिनसी थाउंगी मनुंगदा दुकान सिंगना यारिंगी प्लास्टिक सिनबिगनु मधुगी अल्टरनेटिव तौबियु हाइदना एकोई अपील तौबा टोटली प्लास्टिक से स्टेट सिगी थिंगनबी खोंजंगमा एकोई चंगगनी हाइदना ngasi सिमयामदai थमजगे महांग मखताना हाइकिबदा मणिपुर की समाज असी इशू प्रॉब्लम स्ट्रगल अमदी जात बिजात की ओइबा वफमदा यामा मतमदा लेबदोंग तौबा असी होंदोकपा मतम ओइरे मियोइबगी पुंसी असी नुंसी हैबा थोट नौबगी चनबी खरा तंबा तंगाई फद्रे गवर्नमेंट असिना ngasi फावदा प्रो पीपल ओइना थबक तौदुना लेरी मरम जारबदी गवर्नमेंट असिना तौदबा लेते हौजी हौजी इंग्लिश गनी तरा हुमदोय बेस की डीपीसी कंप्लीटेड कांस्टेबल कैंडिडेट सिंगना कौरिबा बन असी हंदोपियु डिमांड अमा तौबदा बन ब्लॉकेट नत्रगा स्ट्राइक न सिंगबा तौबगी हैनेबी थादोगलासे मकोइगी ओइबा अवाबा सिंग गवर्नमेंट असिना खंगदबगी वाफम लेते आइन की ओइबा अवात खरा लेबना मकोइगी चपचाबा फोल हाइदोप ngamdabani हाइखी 2013 की इसा सिंग नाउसिंग ओके स्ट्राइक तौरिबा बंद तौरिबा से नय हंदो विथड्रॉ तो अदुगा फजना अखोइसु गवर्नमेंट की सु आदिगा याम थुना अखो अयाम सेम साबुसु लोइसु लोइसले अदुबु खितंग लीगल कॉम्प्लिकेशन करि गय लेटना बाइना कोई येंगा तौबनी अदुना मतम खितंग लौबनी अथुबदा हाइदोकनी नय बन ब्लॉकेज से विथड्रॉ तौबियो नय हाइजरिया Institute of Bioresources and Sustainable Development Imphal Sinduna Luang Sangwam da pangtokpa thoram aduda Agriculture Minister V Hangkhalian PSED Minister L Diko Chief Secretary Dr J Suresh Babu Environmentalist M Asni Kumar IVSD की डायरेक्टर प्रोफेसर दिनबंधु साहू इम्फाल ईस्ट के अध्यक्ष पी बिमोला अमदी चीफ मिनिस्टर के एडवाइजर राजत सचिन सिंह मना अतोइबा मिथुंगलेन सिंह ओइना सरुयाखी थौरंग मई लेना चीफ मिनिस्टर ने लुचिंगदुना चेरी पाम्बी सिंगसु लुआंग संबम क्रिकेट स्टेडियम की अकोइबदा थाखी ngasi world environment day ga mari lenana IPR minister TS Bishojina lुचिंगदुना निटाइ पास उचेक्ते लेबा DIPR की हेड ऑफिस ता उसारा कया थाखरे उ थाबगी थौरम अदुदा IPR की प्रिंसिपल सेक्रेटरी अथेम मुइभा डायरेक्टर हैसनाम बालकृष्ण अमदी स्टाफ सिंगसु सरुक यादुना उसारा कया ऑफिस कॉम्प्लेक्स मनुंग थाखी मिनिस्टर TS बिसोजिना अफब एनवायरनमेंट अमा थंबा हाइबसी अखोइ पुनमके थौदांगनी थौदांग असि पुन लौमिनदुना अखोइबगी फिबम फगनब होनबदा पुन होनमिनसी मियोइबगी पुनसिदा ख्वाइदगी साथिना सोहलकदोरिबा प्लास्टिक असिगी महुत तुम्बंगंबा सेगुंबा नत्रगा मसिगा मानबा सिंगना सेंबा कैरी बैग सिंग सिजिनबा मतम ओइरे हाइखी।
थम्बा हाइबसी अखोगी थौदांग ओइमिनसी हाइबसीमा आई हाइजरी अदुगा लोलना दुकानदार सिंग नत्रगा तोंगान तोंगानबा अखोगी मैन्युफैक्चरर सिंगस्ता अखोगी प्लास्टिक सी यामना सिजनदना अखोगी तोंगान तोंगानबा सेगी ओइबा कंपोस्टेबल ओइबा पोसिंग जी सिनरगदी अखोगी ngasi प्लास्टिक अखोगी लैरिबा इंडियाना होस्ट ओइजरिबा अमदी इंडिया की लैरिबा अखोगी ड्रीम से सोनमकी फुलफिल तौगनी अखोगी मणिपुर की लैरिबा प्रजा सिंग की ओइनसु अखोगी नुंगाइबा अखोगी अफबा हक्सेल की ओइबा मोंगदा पुरपा ngomgani हाइबसी चेतपा थाजबदो इन फोंदुकचगे ngasi nongnai matung pung aniga minute kunmuk chatpa adwaida sakhangdaba Asian khaplang group ni chingnaba afaba makhal gi kutlai paiba laloba singna Nagaland gi Mon district tagi kilometer 15 rom salagalaiba Lampong Sengha village da Assam Rifles ki outpost amada Latot amadi afaba makhal gi nongmai kapsinduna landara khre Assam Rifles nasu handuna laloba singi maikai da handuna nongmai kapki Numai kapna paduda Assam Rifles ki maikaida zawan ama soktuna mafam adudagi Mon district ta laiba military hospital da puduna laikanare hauji phabi ko enadi mafam aduda laiba misam sokpa amadi laloba singi maikaida aso apan yawagi paudi phangdre Maliangi oiba masabungak mahok sabungak senma numit palan lampel part laiba ifa thokok ki sanglen da su pangthokki thoram aduda ipa thokok ki president konthokjam Gambhir Singh hasu sarogya ke MP Dr. Mainana akoibagi phibam kaitharakpana mamangaidagi leramlaba pat kaya ising kangsilakpa tural imai hantharakpa masina loktak pat ki imai su nongmonongmagi hantharakli nongju panthada nong ka henataba amadi taroidaba matamna nong tariba asi environment kairakpagi khudamni haikhi thoram aduda sarogyakiba Deputy Chief Minister Y. Joy Kumar na pollution na ising nungsit senghandabata natana ekoigi haksangda asuki matik chaitheng kaya piri Mipung kuding mangna global warming gi chaitheng khanglabasu madudagi ngakthokna bhonabadi kanamata na tawdre part turelda amotpa hundokpa yade khangna adumak hundokpa gi thabakti leptri haiki pollution gi ising se utra science ba ade pollution gi kai doge ko gi nusar gi ba kazara phamdwa seriously gi kai problem hoda amandari kai eiba Kemudian berdialog dengan kami, kita ada atmosfer yang sangat isin super sendiri kan politik provinsi di Kerala, saya ini, dalam hal mobil train isin kampung sih itu orang saya ini polisi. Central Forest Division Sadar Hills Range nasu sinduna Khwairaman Kaital da World Environment Day ga mailenana tongan ba makhal gi uzara pambi lising anirom amadi carry bag sing miamda lemna yanthokre ngasi gi thorom aduga mailenana Range Forest Officer Elangbam Homena phongdokibada beating the plastic pollution haiba pandanda pangtholiba World Environment Day ga mailenana miamna bazar da pot level lakpa matamda carry bag sing sijinabiu Miyamna sizinariba posting laibak ta tumbang amba khawsing sizinabiu amadi ngasi yantholiba uzara sing asi thabiduna prithvi gi hongliba ing asa asi kanbada miyamna mateng pangbiu haiki ki thimasina beating the plastic haibadune masida akoina maruiba point ahumda akoina maji pangthok jabani ahanbada marine pollution ani subada human overpopulation ahum subada global warming adana ngasi akoina thengnariba nongju nungsagi chang adagi akoina climate change myam thengnariba se masi kamai tawraga masi phangadi haibadi wakal londa akoina ngasi pangthok jabani adana ngasi akoina public ta pining message se akoi yaragadi biodegradable loiba khawsina biu pochai leiba lakma tamda kiribe kubiu aduga ani subada uchara singse thabiraga akoi global warming amasu aing mista to yam mateng pangbiu Eco Club Environmental Department of Dieng College of Science naso World Environment Day ga mailenana college asigi akoibada oza amadi mahairoi singna lamtu sengdokre Directorate of Environment ki sponsor makhada Maitei Council More gi holda Socialist Students Union of Manipur su sinduna World Environment Day gi thoram pangthoki thoram da Teknopal gi SP Dr. S. Ibomsa yauna Socialist Students Union of Manipur gi thopuba sing yauna dongan ba miyoi kana sarya ke thoranga mailenena Eastern Science School gi akoibada usara kya su thaki
Yellow meat kananaba bill puthoknaba gidamakta handak Manipur Sarkar na sem kiba drafting committee gi mifam ngasi ayupong tara makhai taba matamda Chief Minister Secretariat ta leiba cabinet holder Chief Minister N Birena chair logduna pangthokre mifam aduda drafting committee gi convener Works Minister TS Bishojit committee gi member Health Minister L Dant Kumar Agriculture Minister V Hankhalian PSAD Minister L Diko MLA Awangbong Nyumai Kasim Basum DT Hawkif Hanagi Chief Minister Radha Vinod Koijam, Advocate General Kumar Jit, Law Secretary Amadi Additional Secretary Home Nasrawyaki. Mifamada Committee member Hanagi Deputy Chief Minister MLA Gaikangam, MPCC President TN Hawkif Amadi MLA Muhammad Nasir di Sawyaki di Hairi. Ngasigi Mifamaduna Mamang the Putokiba Bill Singh, Stakeholders Singh Amadi Miam na Pirakba Suggestion Singh Punna Kanaki. Lagliwa Tang ni Panda Drafting Committee Mifam Chief Minister na chair logduna pangthokani hairi panbayai handaki nongzumi phamda yelong mising kananaba bill puthokduna pass tongnaba hotnagani haina Chief Minister N Birena media da phongtokpa laikhrabani hauji pawgi mraktan atenba break amtang lawjari hakchangi labor solakpadagi producing attaba hakchang choktarba tumma chaba yaraktaba khong hama numayaktaba singidamak amatta nayaba upaidi jolip syrup amasu jolip capsule channi sinabiyo Bohagi mustard amadi refined oil, the taste of Assam. Bohagi oil jabiu, karupati oibiu. Masida sunatana lucky coupon price mayam amasu lejari. Adongi manak nakpa store dagi fangbigani. Chabada hauraba, haksang soktaba, Bohagi mustard oil, the taste of Assam. Distributor oining masingna mobile number +917578007064. Guwahati da contact tobirakpa yagani Bohagi mustard oil. Imphal Valley Academy Co-Education Thari Imphal West District. Admission open for class 11 Science and Arts including Home Science for the academic session 2018-19. Features boys hostels, girls hostel, lab for physics, chemistry, biology and computer. Separate boys toilet, separate girls toilets. Transport Imphal Valley Academy, canteen, playground and separate classroom. Asian Girls Academy class 11 Science tamnana bagi admission form thajare. School sida qualified oiraba mani mapung phana train torbo oja singna takpi tambiri. Mapung phana same sarba classroom amadi kusukulai fulam suna thamlaba laboratory se. Sang naina weekly amdi monthly test pangthokli. Subject khuding mapan gi expert na counseling piri. Nupi masa singna mapung phaba education gi mangal pibaga loinana fajaba moral character tambiduna lamdam sida nupi singi tha wakal hanamgi pandam den linkaliba. Asian Girls Academy Sagolban and Shiro. Benasha Coaching Center, the best and the only trusted coaching center in Imphal. Benasha Coaching Center gi oja singna aina exam gi sem saba matamda yamna mating pangbiki aduga BCC dagi aina phangkiba study material regular mock test suggestion na chingba sing yamna chanaki ISSLCE thagadaba singna topper oina bagi damak matamga junaraba coaching center asibu miyamna thajaba thambiu. India gi ahanba national awardee Government of India na piba Silver Dew. Makhal suna lejare half liter, 750 ml, 1 liter, 2 liter, 5 liter and 20 liter jar. As an distributor Amadi Akupamarol Loktak Industry, Industrial State, Takiel the contact of you. RK Sanatombi Devi Vidyalaya proudly celebrates 25 years of educating, enriching and empowering our children. Young girls have now become leaders and professional. And just like our students, our school has also grown. Admissions open for class 11, humanities and science. Download your forms from the school website or collect the forms from the school counter at Pangai Imphal East or Asha Jina Complex, North AOC. Are you confused about your career after 10+2? If yes, then get in touch with SS Career Solution, 2nd floor Gypsy Building, Pauna International Market, Pauna Bazaar. Best Career Counseling Center in Manipur. Guwahati da laing balak pirib singna doctor contact amadi lefam safong gidamakta waningai oidre. Adom gi service gidamakta pungkon mari hangjari Kangla Healthcare Service, Bangagar, Guwahati. Nasima contact tobiro 97060999969 natragana 70022203013. Break matungda taram na moksari makataba pawda. BJP na Bharat Sidba thungna Thakai chupna palan tauriba VC Samparak Avian gi saruk amma oina World Environment Day ga mailenena uzara kayamrum thadana pangthokre.
BJP Sengwai Mandala Sinduna Phumlo Sifai Youth Club Ground the Pangthokiba Thoramadada BJP Manipur Pradesh ki President su Oriba Rajya Sabha ke MP ke Bhavananda MLA Ais Dingo BJP ki Secretary Administration ke Sarat Kumar Secretary Organization and Nimbus Imphal West की अध्यक्ष RK Taruni Devi amadi atai pradhan amadi jila parisad member sing su saru yaki MLA Dingo na haikibada aikoi na ngasidi nature asibu singnarubadagi environment asida amukta thoktriba thokdo kaya sing thokpa urakle masagi kansi harabadi tungi miyoi sing khalaga uwa marang kaina thajin batangai phade haiki MP ke Bhavanandana Malemda miyoi bayauna Jiba Panba Singh asna hingliba asi environment asigi matyangnani adubu miyoi ba aikhoina masi he kok thoktuna environment asibu amanga ta thohalli haiki yang luri besi karino da kan miyoi ba khoina akoina tawni ba thabak si karino haina mayik chena khangdraba akoina seriousness utpa mathong tare badu suppose environment haira ka ngasi ungkar tara ka khoina function na mata maga aina satkraga u pamitsana kun khamaga adu mission yujana ta अबे लगा सी क्यों लोग सीरियस में सब पी रहा है मशीन वाले मशीन अपने फायदे के लिए जो फायदा करना गलत है अबे सिंगल यूज प्लास्टिक से अपने अदुक की मत ऐसी मालूम नहीं मुझे ये प्लास्टिक आता है अब प्लास्टिक जो तुम कोई चीज नहीं प्लास्टिक बैन तो ये मालूम नहीं मुझे क्या कराए तो लोग मणिपुर जो खराब हमले ने प्लास्टिक खाओ बैन तो ये ना अब बैन तो लोग जो प्लास्टिक खाओ प्लास्टिक तो युवा मगर युवा ना वो पोती अमत ले अब तराई तो रोमा अपने न खंड बस सीरियसनेस कमाई तो बोलेंगे हाय में खंड बाउंड आराम बाउंड से तराई तो फिर बको मम्मी इसमें सामने तो मुझे प्रॉब्लम हम ले अभी मसी लोग में कल की बात कनुसी आने ले बाकी प्लास्टिक इसकी चीज़ अभी यार वार का बैन है तो उधर का दिखाना ना प्लास्टिक चीज़ नहीं है अभी फट देखा ना तुम प्लास्टिक से तुम चीज़ नहीं रखा तुम मार्केट में तुम खा दो BJP Party की स्टेट अमदी सेंटर दा सरकार पाइरबसु पाइद्रबसु पार्टी की वखलोन मतुंग इन्ना मणिपुर की सखत थौराम की स्कीम कया लेप्तना पैखट खिगनी हाइना BJP मणिपुर प्रदेश के प्रेसिडेंट ओइबतनतना राज्य सभा के MP भवानंदना BJP विष्णुपुर मंडल न सिंधुना निंथौखोंग दा पांगथोकपा नोमगी ओइबा वोट लेवल की मिफम दा हाइख्रे थौराम मदुदा विष्णुपुर केंद्र दा मिरक ओइकिबा BJP स्टेट एजुकेटिव कमिटी की मेंबर के कृष्ण कुमार सुसरु याकी भवानंदन मखाताना हाइकिबदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना भारत सही मरी शासन तौरपदा ममांगदा पालंबा सरकार कयाना पैखलंदबा स्कीम कया पैखटपंगामख्रे मणिपुरदसु एन बिरेन लुचिंगबा सरकार असिना सही अमगी मनुंगदा टोंगान टोंगान बे स्कीम अमदी मियामगी सखत थौरांगी थबक कया पैखटले हाइकी मणिपुर सेंटर पाइबा सेंटर रूल तौरीबा पार्टी की मतुंग लगा पुलप पुलप चने अदु मधु भारतीय जनता पार्टी की मधु सोबत्ते अखोइना पामजरी बेदी भारतीय जनता पार्टी ना सेंटर सरकार पाइगरा स्टेट सरकार पाइवेरा अखोइ की पार्टी की आइडियोलॉजी दु थाजला अखोइ की प्रिंसिपल दु खंगगा मसीदी अखोइ भारत हारिबा जगह सिबु नाक सेनबदा मसीबु गवर्नेंस तौंग मतन अफबा पार्टी नि माना ngangani हाइबसी खंगका यारपदिने अखोइना भारतीय जनता पार्टी इसान इसाबु थबक पिजबत नतना मियोय कयाबु थबक पिदनब होनसी सरकार की थबक खतरा थबक नते थबक सुबगी हाइनबी थमसी हाइना इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की खोंगामपाट खमरान अमदी लोइटांग खुनुंग दलैबा अवियान हाउस की प्रोपाइटर सोंगथाम ध्रुवताराना फोंदरकले माकी पोल्ट्री फार्म अदुदा अनोबा इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी सिजनदुना फार्मर चहुम हेनबना टोंगान टोंगान खुंगंग कुंथ्रादा थबक तौदुना मसाना मसाबु थबक पिदुना सेंट्रोक लंबी अमा ओइरे अनोबा टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिक निपल वाटर डिंकर अमदी ऑटोमेटिक फीडर असिना हेना चाथोक लेहनबा ngambata natana leina tina dagi su ngaktok pangami haike हाउस असिना लमदम असिदा अफबा मची लेबा चिंजाक पुथोक्तुना मसा मऊ फबा समाज अमा लेनबगी पांदमदा ऑर्गेनिक की ओइबा पोथोकसिंग पुथोकनबा थौरांग तौरी सही असिदा हैचरी प्लान अमसु साबा लोशिलगनी मसिना पोल्ट्री फार्म तौरिबा सिंगदमक यनाव मसा फंगदबगी अवाबा लेररोय मियोय कयाबु थबक पिरिबा माकी फार्म असिदा सरकारना मियेंग चंगबिबा पामी हाइके मीट अमसुंग येरुम मरांग कायना पुथोकपा अनिशुबदा हेल्दी सोसाइटी में लेनबीदमता ऑर्गेनिक तमाय ओंजलगा मदुगिसु मदुद ऑर्गेनिक ति थोरप येनम सुंगिरुम अदुमसु पुथोकपा अदुगा लोना
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯈꯠꯂꯛꯏꯕ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯤꯔꯤꯕ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯤꯔꯤꯕ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯂꯩꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡ ꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯔꯒ ꯊꯕꯛ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝꯕ ꯌꯦꯟ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯌꯦꯟꯁꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝꯕ ꯃꯥꯏꯀꯩꯁꯤꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯜꯆꯔ ꯑꯃ ꯌꯣꯛꯈꯠꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯕ ꯄꯥꯝꯃꯤ Thobal Khakapukta Leba Ahumsuba IRV campus battalion asigi CON Hero General Singduna World Environment Jagamai Lenana Uzara Lishingama Hena Thakre Ngasi Thariba Uzara Singadu Ningtina Ngakpi Senbiduna Mapung Marai Fahanduna Ekwegi Environment Kanbada Asobu Thogdang Lowinasi Haina CON Hero Zitna Haike World Environment Day gi thoramasi pasoi part 2 da leba Community Hall and Sanamahi Lining Call da pangchokre thoram aduda pasoi kendra gi MLA AK Mirabai hana kendra sida mirep oikiba singsubam samjai hana Manipur University gi BC oiramba Professor Aistombi Sakwar Khongthang Marup gi President Mutum Ibomzana Moriba Mioi sing oina saruk yake Sapam Hera Foundation Sinura Pangtokiba Thoram Aduga Mailenana MLN Lusinduna Uzara Kaya Marumsu Taki World Environment Dega Mailenana Regional Institute of Handicapped Persons Yaripok Amasung Yaripok Municipal Council na Punna Sinduna Solid Waste and Plastic Hypersida Nomagi Oba Awareness Program Ama Ngasi Yaripok Tampa Kaichel da Pangtokre Thoram aduda Yaripok Municipal Council ge Chairperson Laishram Haripiari, Vice Chairperson MD Dilip, Regional Institute of Handicapped Persons Yaripok ke President Dr. M. Rajendro Yauna, Councillor Amadi Pradhan Gyana Sarugyake. Awareness Program adugi tungda Yaripok Bazar Amadi Yaripok Thongi Mafam Singh Sangdoki. World Environment Day Gamai Lenana Top Nauria Zilla Parishad Amadi Top Nauria Gram Panchayat Anina Sinduna Mafam Adugi Public Place Singda Uzara Singh Thakre Thoramada Imphal East ki Upa Adhyaksha KSS Tamagi Listing Makhada Kongpal Mamang Saba Lekai Delaiba KYVO Ground Dagi Hogdoke Amarumda Thoram Siga Mai Lenana Uzara Singh Yanthokpaga Lenana Plastic Bag Amadi Plastic Bottles Sijinaba Toklasi Haiba Campaign Amasu Pangthoki State Asigi employees Singda Tare Suba Pay Pipam Thoi Haina Manipur Sarkar gi Karmachari Singa Sangsiliba Cease Work Strike Sokoladuna Ngashidagi Sarkar gi School Singi Oza Singsu Mahairoi Larik Tambibagi Mahutta Strike Asida Mai Onsen Bahokre Council of Teachers Association Sinduna Johnston Higher Secondary School Mamangda Oza Singna Wakan Mifam Satake Mifam Madura Sarok Yakiba Kotagi ko convener CI Santa Kumarna Oza Singisu Makatana Kari Karamba Kongjang Sangsin Gadagi Habadu Atuba Matamda Mifam Ama Pamlaba Matungda Loktok Lagani Haike Makata ba ikoi Kongjang Singi Ngasigi Sin Protesters Lady Boda Singasigi by Wari am Laura Ganda ikoi Makata Loktok Terkani and Medai Manipur amadi mapanagi lakpa Manipuri singna Kolkata da lakpada hiram kaya da mateng panganaba Manipuri in Kolkata semjuna English singani taratarete mateng pangba haure haina Manipuri in Kolkata gi President L Natona haikre ngasi Manipur Press kata pangtokpa paugi mifamda Natona makatana Kolkata da leiba amadi matam kharagi lakpa Manipuri singna khudong sadba kaya mayong narakpada Manipuri in Kolkata gi mateng lobiyo Peace and Harmony the Yumpam Oiraga Semliba body Ashina, Ngasi Pabda, Kolkata, the Tokiba Labaktiba, Togdok Yadasu, Mapung Fana, Mateng Pankre, Makatana, Daka Erapamatamda, P102, Sector B, Metropolitan Cooperative Housing Society, Kolkata, da Pau PBU, Hairi. Manipur, the Ladyba, Manipur Gimiam, Adoga Prazamiamna, Asagi, Karigumba Isai Shuna. I Isana Karumba film of the lake tamning. Hariba lake tamning is Hariba Pillasi Calcutta, the Nataka West Bengal, the Masaki field facilities of Fangbra.
फंगदबरा मसीदे तमगन करम स्कूल तमगनी करम कॉलेज तमगनी नत्रगन करम यूनिवर्सिटी तमगनी अदु नत्रगना यूनिवर्सिटी सिदा मागी एडमिशन फी से कमाय कयाम यावी एडमिशन की प्रोसीजर कमाय तबी हाइबने सिंग इन्फॉर्मेशन सिंग से अखोना अखोगी मेक की मणिपुरी इन कोलकाता हैदना अखोना वेबसाइट अम कछु अखोना लॉन्च तौजरे मसीदे सिदा अखोना हाइब वेबसाइट सिदगी अखोना पाव सिंग से लौबिरगा मरुइब इन्फॉर्मेशन सिंग से अखोगी मेक की प्लेटफॉर्म दगी फंगीगनी ना इना मयाम त थमजनिंग हंत क्लास 10 परीक्षा दा कुंभी प्राइवेट सेंटर दा फर्स्ट डिवीजन दा पास तौरखरबा महरोई सिंह दा सेल अमदी असंबा खुदोल पोट पिदुना पुलिंग थोगटपगी थौरम अमा कुंभी प्राइवेट सेंटर कमिटी ना सिंदुना कुंभी केंद्र की मनुंग दा लेबा इबोदौ इसिंग जायबा हरावबुंग दा पांगथोखरे थौरम मदुदा कुंभी केंद्र की एमएलए एस बीरा कुंभी म्युनिसिपल काउंसिल की चेयरपर्सन एम इबेचा वाइस चेयरपर्सन डब्ल्यू बॉबी चान यावना मियोय क्या नसर याकी सेंटर अदुदगी पुन्ना महरोई मुद्रा तरेना फर्स्ट डिवीजन दा पास तौखिबगा लोनेना मार्क वांगना फंगबा महरोई अहुम अमदी सब्जेक्ट टॉपर तरेटा सेल यावना मनामथुम पीबगी थौरम अदुदा कुंभी केंद्र की एमएलए एस बीरेना अफब महरोई क्या पुथोप नमनबा अमदी अवारपा क्या मेखनबा माकी माइकैदगिसु अंगम थाक्ता सरकार दा तक्सिलगनी हाइखी लोकल रूरल फंड 5% हम दोरी से मसदगी कोई कर्म मफमदा कर्म मफमदा सिन दिनो हाइदो बड़की वफम अदुमतका हम लगे हादरा दई हौजिलो सिलकपदा मरेबा पाव अमहने पिजरी प्लास्टिक की मुह सिंबा याबा पोलम सिंग सिजननबा गवर्नमेंट अखन्नबा ऑर्डर अमा थोकलगनी हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेना हाइख्रे अमदे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थौरम ngasi मणिपुर की मफम कयादसु पाक सन्ना पांगथोकनारि हौजि पावगी अनदि एसएमए पिजरिबा मणिपुरी पाव मतांग सलोजरे मेंग ताबिरबा पुनम अपुअबु खन्ना खुरुमजरी